Obuhezo bubuhirwe Betnam Mutabazi omwe abakazi abarukwenda kwesimba ntebe yo myishengero kazabwa district ya Kanungu abo mwaka 2026. Abakazi abashira babire bina amashemererwa kandi baraganisa kurebera nko kwezi kurungi okutungura makagabo no kubahwera kugira amagara marungi. Abantu bagirangwa abo kushanganywa entasi y'amakagabo ninki nuko kwegita kukora emyoga obuhingi n'oburisa nuko kusima bari kubashagika icyo bari kutekateka nkija kubahwera kutungura entasi no kushomesa abana babo. Mbeho na kabaho n'ogondo mufakazi mukama aliwaziho mugisa ija kamanye cyentungo ekigombe cy'abakazi mwene kuturetera entunguka yo kuja mutunga ko makagitu mbono kutwashomesa abana tubono kutwabaho. Betnam Mutabazi nagira ngo ihire kushagika abakazi okongera entasi mu makagabo no kubahwera kubasiya obuhereza burungi. Nanye nabandine cyangwa bonka ngo mushaho yanje y'ekishara nagira nti buri omwe kamurondera akakoko akatunge katera amahuri kazare zindi nkoko bere nkoko nazo zizare zindi nkoko ubundi kikayongera entaso mushaho zabo. Gasha kwa Hweza Wilfred.